Kakasi Student Union Langkenma Area Unit kalapan pau ya kajing Sokia bat kajing bitar kabakrau halo kajing Pentre Authority Kadahar Construction Company ya kasurok Tulin Naranikor Nong Halam Mahesh Kola Sabak Mara kaseng hapo kajing lam usam Melayu Anes Hasha Presiden Ringkat Kidkhon haka absandrik risau arjar pusau kola lek banjurib ya kani kasurok na nongjri syadu konjoy bat kaseng kalap bakani kasurok kadang dep ban siang dang hapo ndru banai kalajot bat kholun kaseng kalapan pauru ya kajing sngau lengo ka bakrau halo kajing Pentre ya kani kasurok da kani kaju ka company hakaba ya ka phase 1 kata na khat pramer san nongjri kani ka company kala trei bha kat bai ka phase 2 na nongjri sa Mahesh Kola kajing Pentre kalong mar khongpong laong ka basngau thamula kalong banakani kasurok hadu menta dang ya tangki kali bat kitrok jong ka company Henry kasurok kala kholun kumta nakaliang kaseng kala kentu ya kani company bakadai ban siang rong biang ya kani kasurok lem kumta nakaliang kaseng kambansi ban sim nakisin jam batenge naleng jongi ka KSU Langkenma area unit ngirawan jurip ya kani kasurok bana kani ka tulen mo nanong juri ka bana khapra sanong juri kani ka phase 1 nani nanong juri sanesa moskula kani phase 2 tengilap ba kisurok kidang trei namba bun bakilajot pej kini kisurok pej kilajot masa seniam ro ngila kendu niki manager jong ni kotok jong niki company mo ngila pensengau ki ya kini ka jing le torti jong ki kini kisurok kila repair masa seniam pej kini kila ban bang kini kila repair bang ndai mentar lajot tang mentar dang kumba san rubnai kene kila dep ya kene kasurok ndai mentar lajot PUE men adu na nong jri saduk senes nong konjoi baru keserok kejot te kai kabangi kwa menta kalong ba ngi kerpat beng ya kene ka company ka patre kene serok sobha mentrai bha pendep bha kene repair bha kene lam kumta ngi kum kaseng ngi hap sim laki senjam ki ba kham e ngi ai ka khobor ro ya ka sarkar bro ko wei ha ka jingilam jong o menteri nang ba korot sangma sobha ban pej ban khmi bha ya kene ka banta namar PI uni surok piwara uni surok nakamta kajing bhalang jong pej ba bro jong ki briu ba song khani kidong ki thain bat atat kene ka surok ka penyasno ya ka khasils bat ka garo hills kene ka surok ka nani na po khat phra sadu sabak mara kene ka tulen te kini ki pajba lasai ki daladep kene surok ki pajba ki kajing mentoy kalong ya kini ki paj garo ki ba nang na perlo garo na po garo hills ki ban lai don kam sete po nong ba mo tasilong ai krap kapensuk ya kiro bar kajing mentoy lang yang ibaro ki basa sa kini kidong ki thain handai ka kajing le jong kene ko company menta kapen sosi yang i balai na barba ki trei tang dep tang pan liop sal aben sakubei nga ai kene ka khobor ya kini ki engineer ni konsultan jo kini ki NSADCL ro makiru kini ban pej bahaya kini ka kam kisong kidon hani menta ki ban le ayo ban budin ya kini ka kam dai maki pade kisong muja kisu ke sai kidon sai kita ki engineer jo NSADCL ki ban pej kini kidadon hani ro ngaong ki ngampat yo kendu ki mentaro handai second pat ban pej bah ban jurip ya kini handai lem kumta ngim nget ya pi la sa bam pisah kini ko company lam kumta bali pi su sabjar bar kata ngila alat yaki ngila kren man kani ngila alat yaki ban pendep bhai kani ka surok ban trei bha ban repair bhai kani ki balajot ndai kani jile ran ka bakrau ya company bar ya ka sarkar bar ko wei kat ketulen kani dangla akto ka surok single len nanong jenis po kulang pe ka surok nanong jenis kulang la trem tala alas nem ka jot hoi kidon jaka bajot ndai kani tang ru benar padon kini ke long kajing leran ke bakrau bar kajing sosi bar kajing yoroj ya ka hok jongi ki paj ba sane te kum kaseng hiro ngim ngiban khia ya ka sarkar bar ki board district sabha paj bha bat sim khia kani susu kajing sang thomala kalong ba paj uni surok mas dep sinamo padon kali bayat dan kini kali rit jong kini snong na po konjoai na po rong ngai kini padon ko wei kali he bayat jong ni surok tang kali jong company he kali company jong kini baterai ne te kini ke balong sing le ran mo company ko wei nambar ba kidang ye tang kali jong ki kalajot no surok te kani ke long ba mo ka khobor ka ba sosi bha ngi ki paj ba sane bat ngi ban susu subha ka sarkar de besim kya lo kani ka benta lam gum ta ka siang ngin sim da kalti ka ba kham ye Habatin pej bha ki kishap ka shablas f
ka plus F Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya